Krumjari, SKTV News, Yumiri Puru with the Manipur Files Secretary PREMCHAND Taram Noksari. Manipur gi Anoba Chief Minister Lakre Anoba Langak Ama Leire, Housing Mak, Manipur Tokliba, Tuan Mathodok Singasi, Matang, Soft Tonaba, Warishin Proknaba, Honabagi Military, Adumapu, Irang Tokiba, English and Nikulum Dugi Megi, Home the Gitokiba, Irang Adunam Maram, Wedakanda, Manipur gi National Highway Singda. Chatokishin to Matam the Kudong Chatabo Mayok Naba City, Nashishu Adumak Mayok Nabaki from the lady Manipurgi Maruina, Belly Delay, but a bacteria, but my tasting had in National Highway the Manning Tama Chatpagi Dugumba, or from Latry, Charing Lebasu, Chatpangam Daba, Akivan among Taba, Aduga, Security Force in the Kadai Fawada, Nakpishan, Bilibigi Habigi Amachawang Suliba, Amaromana, High Riba, Kogi, National Highway Sing Asida, Masikin Nugget the Kundariba. Tanglup amanasu kogi pre-movement lately haibana chung ofam sing thamlakhiba aduna maram oirakanda kogi Manipur da hojik leidiba pibam masi anoba government lai anoba chungba lai haidana free movement si yahanba ngamdriba karigi no haibagi wahang lakpa khwaidagi maru oina Manipur ki chief minister Yumnam Khemchana phonokhiba wafam Imphal da karigumba ana yekini khangde KUKI lakpa matamda Karigumba makal amatagi disturbance ayetpa apanba akiba kangba pokhal loi haina chief minister na insurance pikiba assure tawkiba haibatar hairiba assure tawkiba si Manipur pumbagi oina assure tawba ngamdriba karigino karama matam torokodori bano haibi wangsi machawan lakpa maru oina maitai singi oina di chingna chapa matamda apanba piroi karamtana disturb tawhalloi tawba yaroi Haibana chungba assurance asidi karama matamda pirakadawri bagi haibana chungba wahang sing asi miyam hangnarak pagalonena ngasi thamjariba topic asi KUKI safety assured why not all haibadi pungnamaki oina safety si assured tawba ngamloi dawri bra haibagi wahang asiri yumpham oiraga khanajana ba thamjabani ngasigi khana basidas sarga bagi basing asi ihan hanbada kogi election biri basi Jelero United Committee Manipur gi President Ibiri Bauza MEIBON PHAOMEI Bauza Butaram Noksari aduga ngaki tungda tongan panelist ani election bira kana makoju amuk saktak sage aduga amuk sumuk makoibu question hangkanda hiramasi matang na khana bita ja lojage ahmado jamaru ina Manipur gi kogi national highway sinda free da chappa ngamdabagi wafam miyamda akiba fauduna hanagum chappa ngamanbagi wafam si hauju faubuda thabuk da paket pangamdri President Ruli Matamsu Ngamdri, Ojik Lengak Lay, Dubu Yam Ngali, Lengak Si, Kogia Nobel, Uchumana Parak Pasi, Adomakpu. How's it where people Masida, Miam, the no Magi demand or Ribasi, Anobolagasu, free movement lay hello. The Sahara was in the interest of Pangalo Habini, Nakala Marondana, free movement Yakru Habi from Black Prina, Masida, Hojik Lady Bagamensi, Chief Minister Na, Metino Ebony. Kogi deputy chief minister ani musul lebri mati manung da nagagi ma koki ma aduna masi mayam se shop tawang ngamna ba arrangement gi mawong da laga su hojik phawbuda masi phim masi akoina shop tawang ngam da bi phim da leiri aduna political gi oiba lambi sum junction matam da masi status quo ra sum thamaga leire ga habi wang silai jaga ma yin bi ai intan akoi gi hojik leiri ba issue sida akoina ying ya ba se akoi Punamakta akoi masi issue si akoi na yimada me chart topic ba issue ama le jare ahamada asigi issue asi akoi na yimada akoi na punamak yimada masi state ki issue oibni aduga central ki issue ne na akoi lawba tabani maramde Hariba issue kami asi kanglup ani khakini na yingba miying center ni yinglaba state ni yinglaba masi aramba miying amu oine ka masi issue thoriba me third thoriba issue ase ekhoi state ki issue ni state problem ni ari center ki government ki problem ne ba aduna yingba taragadi kai yingba taragadi masi issue si center ki direct Chan Makada, Lega, Peace Puraki Habasu, Ura or Habsu, Mohui Daita, Ama Loja, Amalere, Steka. And look at me, Shubadadu of the Ladyba, Ladiba, Asida, Toriba community,
ani khakki problem ni na moina line lo bodi aroiba thori ba problem si state community ani class story ba meham si state problem ni aduga central problem ni ani subadana hojik le diba kinigi buffer zone gi type ta free movement ya driba asishu kambagi haliba community ani class to bagi damak thambani hana yingba taragdi state government su masi yingba taraba anatagan central government masi yingba taraba masi yadeba masi su haliba community ani marakta sathok sasin yadaba akoina kuki ni su free da Imphal lapangam daba aduga akoi sina maitai na su la free the movement highway da sapangam daba kun sing da ka yadaba moisi tamda kumak yadaba asi ani reidi basibu community ki problem ne na thairo pade chumden lawe bako asi di state problem ne state government amasung central government namsi koi kamana masi solution porka de ge basi asi thori open box state problem ne na khanga de ne ba aduga ahum subo point na haiba hojiki kuki na separate ammunition demand to isibu kangup ani ki problem rawa kangup ani ki problem me asishu center da pressure piwa or state da pressure piwa aduga akhoi punna akhoi leijara roige akhoi tunga leijara ni na hana leiramba kangup amadigi demand to raga tunga la age habsi masishu state problem nei aduga central problem ne ba asi tawribo punmak ase ekhoina nahamakei sahi ani ahum phak tore ka asi marak asida sum yengba sum yengba pase mohoina central government na hujik tawribo punmak ase ekhoina yengjer haining body center asina haibo problem Manipur da tholibo Manipur state sida ri tholibo punmak ase ekhoi center gi daiter ni masi shop to bose khoina lobby de kana su lobby de roi masi problem pro punmak ase ekhoi shop to honba madaka oena hoji phau central gi government leaders na masi tang ta ba cracker oi was te low driva masi low han na basi ke daka oi kana ne pressure to bodaka oi haiba masang ba lady basi moi community ani khanaga wa kan to khrani na central liba high command hai tare moi gi government phario kam high command central union minister aduga prime minister asi ani sina lady ba issue asibu roishin na bagi makta aidi hoji faudi moi commitment leitri na lowe ba ko maramdi action our power lokhatwa ade pressure power udaba roishin na bagi su state government su pressure pi daba center na roishin pressure pi gadi center ri mathau to kaneba hoji faudi tawdeba man di center na tawdaba state su tawbagam dre ado state center higher su state tawda su state sida leriba rule to riba state ta leriba leadership su magi thona phugloga tawbagam dreba asi punma asida kuina leihaliba sidi idea sum brem si kui center de piningi center na hariba free movement uji hariba kuki singi su kuki khakna free movement yadre kui kongo ma uji kisina mate free movement yadre asi ani yadabji yahanna bisi kanai daka oige separate ammunition demand to baga hojik free movement yadabaga buffer zone thambasiga ka mana deva ma issue tunga leba demand di moina phangde bakhangde moina central pressure toraga ni bududi ni ba habidu ni ko adubu free movement di kai damukta yadrino asigumba separate na toba independent tan ba country ma oijagen demand to for free movement toriba ko adu state manung khakta da hujule riba issue community ani khakki problem da gi tawdaba yengdaba asi tawriba punma asidi aidi hojik si yamna state hojiki prem nangna haiki bumna anobo government su lae anobo government da state government na hojik paikak da basi kaino first priorities kaino adu hojiki road map ama semba ama sangdra hojik leiba government sina aigi anobo government center na pirapagi damakta akhoi asima government ama leijare adedi ahamba package dabsi road map semma masangeva chumnagi amada sat ama pangang budna tawa
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯣ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ कम्युनिटी अनी खक्की प्रॉब्लम लापा क्राइसिस लापा कम असिदा मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ना मिशन मिखाई नाइबा मोंगदा तौरिबा सेंट्रल फोर्सिंग ना उलिबा मी येंगसे बसिसु तौहंदनबा अखोई स्टेप बाय स्टेप लौखके हाबा पब्लिक द कमिटमेंट अमख थंबा मसंगेबा गवर्नमेंट ना मदु थंबा ngамदबा तारगदी हारिबा गवर्नमेंट अनौबा लेरिबुगी कानबा फो लेरोयबा अजुना मसी अथुओ मतमदा गवर्नमेंट अनौबा गवर्नमेंट सिना असिगुंबगी पॉइंट बाय पॉइंट फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी हाइन तोरगा मसी अथुबा मतमदा अखोई फ्री मूवमेंट से लेहिम ताबनी बफर जो लोथोप ताबनी अदुगा सेंट्रल फोर्स सिंग ना कांगु अमककी कांगु अनी क्राइसिस सिदा कांगु अमककी फेवर द ओइना लेबनिबा सेंट्रल गवर्नमेंट गी फोर्स सिंग सिना लेबनिबा सिंग सि मसी सु तोहंदबिदा मयाई द लेभलगा प्रॉब्लम सॉल्व तौनबगी दमकता मसी अखोई मटिक चाबा स्टेट में लगा अखोई सेंट्रल प्रेशर पीजगे है मणिपुर प्रजा कमिटमेंट थम्बगा चंगसिन चंगेबा अनो गवर्नमेंट सिना अदुना मसिनी आइना हाइजनिंग फर्स्ट राउंड हाइजनिंग असिगुम पुनमक असे अदुगा मसिदा तौरिबो पुनमक फ्री मूवमेंट यारनेसि कनानो बफर जोन थमनिसि कनानो सेंट्रल गवर्नमेंट नते कंगु अमक की ग्रुप मनी अदुदि मसिदा सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट असिना लिस्ट लौरगा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा कोकी की सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा असी फ्री मूवमेंट से हांगदबि यारोय हाबि इंस्ट्रक्शन पीबिनबा ओ बफर जो लोथोकनबगी पीबिनबा अदुगा असोमगी कनु अखोइगी अतोपा कमिटी अमरसु खोइसिना मइतै सिंगदसु मखोइगा अखोइनि हजिक अखोइना सोम साइस अखोइ सिस्टेलोनी नो साइस सिस्टेलो हाबा सेंट्रल ना गवर्नमेंट के थ्रू लगी अथु मतन पुरगा फमिनरगा सोल्यूशन अमक पुरनबगी दमकता होनबियो हाबसे अहम न्यू गवर्नमेंट दा अपील तो जगे फ्री मूवमेंट वगैरह अतोपा तोवान बा थौरांग थौसिल वगैरह मसी पुनम मगसी सेंट्रल गवर्नमेंट की याम चावबा रोल हैबनी मखोई मखुत लेबा थबक अदु मखोइना पांथोकिंदबना हजु फवा पांथोक्तबनी हैबा फमसनी आई ओजा थौबा त्राम नोक्सगे कोकोमी की हाने कन्वेनर ओजाना लक्षनिंग सिंग असिगी मरोइना खनरम लेबसी अखोइगी चीफ मिनिस्टर अनौबा ओइरबा इमाम खेमचाना लाउथोखिबसी यामना फजाबा वफम हैबा तारे इम्फाल कुकी कम्युनिटी की मी लापा मतमदा अखोइ सेफ्टी याम फजना लेगनी कनामतना डिस्टर्ब तो होलोय हाइबना चिमो वफम सि लाउथोगा कईगी दमकता मणिपुर पुंबगी ओइना हाइदी मियोय अमा हेक्तना चप्पा मतमदा वफम सि कुदोंग तिबो थोय कनामना डिस्टर्ब तो होलोय हाइबा वफम सि ngamdribano हाइबी वांग सिम यामना हंगना बहरकपा मरु ओइना कुकी सिंगदी इम्फाल दो ओइगेरा मदो के लापा मतमदा मखोई सेफ्टी एश्योर तोरनी हाइबी वफम चावन लेगरे अदुना मखोइदा सु तोंगान थाजब क्याम लेरमनी हाइबा तारे आइदी कुकी मियाम सिंगदा प्रजा सिंगदा अदुबु मणिपुर की होजी ओरिबा फिबम मसुदा नोंगमगी अखोगी इकोनॉमी सोक्लाइबा खुदोंचत मयाम मसिगी हरुकफम अमसु ओरिबा इरांग असिगी मनुंगचना नेशनल हाईवे सिंगदा चटपा यारक्तबा ngarang nahan damak exam thaw chakadaba mahero kyam haiba tare akhoi national highway chida chachage machide koi sep oidra haiba wang hang narakpa chappa ngam da bipam da leiba aduna moram mora kanda state government ama laye government si khogi ano bulu chingmal laye machida koi oiriba manipur gi film machida makoina torokado thabak si maithak ta ne la kanda yamna araibadi oidini yamna lun torokado ni adu mukpu hanagi hana hamu da haiba tare pr leringai matam gi adumai tawduna चंगथोक चंगसिन यादबगी मवोंगसिदा सुम कुइन थंब तारगदी अनौबु लेंगाक अमा अनौबु लुचिंग अमा लाकबगी करी आर्थ लैबगी हाबी वहांग सि लाय कमाय यंग बिया सिगी मतंग से प्रेमचंद आइने सुम यंगजबदा अखोगी स्टेट गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर वाशक लौदना देन कैबिनेट मिनिस्टर अहुम नत्रा मरी वाशक लौदना दि तौरे बट कोइना येंगबददी हंदकी गवर्नमेंट सिगी इंजिन से स्टार्ट हौद्रि माले मोजी इंजिन पंखटपा अदगी प्लग हपचनबा थाव हाइजन बै थाव अदुगी स्टेज से लेदों तौय अदुना मोइसि कईगिनो साम कुइन चंगिसे आइदि हान ऑलरेडी लेरमबा गवर्नमेंट अमनी को
only leadership shinba khaki wari ni leadership matung da magi leriba in place ta lebam thokpo singdo pop ta halaga haidi kitang urgent oina tawguda ba thabak si adum koi hate hate tawbi type ta tawgi mami me yam chawna tabadong na tawi aduna masi koina yeng matam da su khut ta hojik leriba matam hai tare se February January February pra hogre loira ni February hogre ni man di moina hadak full cabinet ma tawni dak tawni hai se February end ne ba 23-24 hai re adu ta di moi gi mu anoba quarter rang changba khotpa moi mu cabinet mayam gi mu anoba quarter rang changba da matam dum lograni hai tare ana madu gi potu taw lai tar ga di khutta le hudu se tha ma sing yamaktre adu maji gi manung sida sida tawgudo pochi makoi gi urgent priority se kari oira kada ge sima koi understand tong na bam chang urgent priority se koi ni yeng jabada di moi 27 gi election gi prepare to busi oira ning khale because if they don't come back to power moi na hana set to mi plan myam je amuk thawong thong amoi de ni atopa party na power pai ga they will have their own set of agendas aduna madu gi potu leibani na moi lakadori 27 gi election gi preparation room da khara hena priority se pi raga sona kan gi khoi gi miyam gi leriba issue sina symbolic oina haidi khoi gi dum mafam khara da dum tawdi ena hakta koina charge to su yaroi da ba mong da aduga tasengna significant khoi gi ka development progress ama lakna na bagi mong da tawbra ha adu di mu oiroi dori adu mai na tawbagi mong ma sum khara uba sum mami tai adubu hairiba punamok se Premchand koina masi tasengna tawge na khan taragadi oithoktabadi natte oithoktab hadi oithokpa yadaba poti natte hajariba masi tawge na hai taragadi yan hanbada enforcement of rule of law si yan an si dum tawba yaiba sigi enforcement of rule of law ji once tawgi matamda hojiki hairiba unregulated koi arms me amama illegal koi arms me amama koi ching da sungai ma du sungai koi pai dana social media da kai da tawdana hojik tawri me am se sigi poching si sanitize taw si amaru oeba madu tawna na bo hona bada ka shu tha ma phan changa do nate state ki leiba machinery sing then center dai thare ba armed personnel sing masi me am se tawga resource to khar phajana thada biraga amtang masi se sanitize tawgi matam da madu da gi di any unwanted element tholok sing du magi as per the law of the land pai khapam thok pa thabak sing du through military means legal means and administrative means aduga ahin ba koigi political leadership ki level da paikha da thabak sing na adu da mu khana lori na tra ana adugi initiative se koi lokhat bagi intention ama hoji bhogde koi government se mami se ta da hai tare adu bo moi koni yengjaba matam da symptomatic issue sing se pocket khara da IDP settlement gi issue gumba adagi di se akoi gi moi gi beneficiary singi kari gi tawgada ba IDP gi relief package ki kari gi ama macha ko adum ba macha khara di dum torok ya do overall ji ki hairi ba highway opening gi then resettlement gi sigumba issue sing se masida di ka hena pai ba gi mami ta de aduga armed groups me ama terrorist group me ama hoji operate toroga lady ba sing se masi control and contain tawna na bagi kashu yamna stringent measure lokhat pagi mami su ta daba aduna masi posi leita raga di koi hai Premchand hairi ba sai chief minister na koi gi sai gi thammi statement se masi symbolic statement ne masi koi kai hai taram amarom da masi political koi gi forecast ma taw bane ai government nam la ni na some voice has to be given adada sai political forecast ma tawna na bagi attempt ma dum tawbani aduga it's not just like ekoi gi chap chana ekoi gi goal ma set tawraga achieve tawna na bagi pakhat pa or ngangak pa mafam makti hoji maki wendi mande na mai thumje okay chief minister gi statement habitare KUKI sing Imphal la ko matam da kalgum makalam ta gi disturb taw haloi haibo wafam se yes mahanga luchungba amoina Manipur lenga ki lanu masigi la abanina mahaki ahanba step ta akoigi tangdu leita ba nuksisana purokna bagi damakta ikut hanan lanthok pa hebetare adubu tasengnamak lanthoi ba khutsi only for one koi particular community or dobani masidi Manipur le ba community khuding maki safety ru ohengata bani habigi wafam sini ai makha tarak pasi oja Premanda masi khana jaram li basi koi
national highway da free movement nei tabagi matang si hojik te no bulengak su laabni na mayam si lengak si kedori bino hai bagi wahang amadi hangbadi hore hauna hojik lengak si mapung fana cabinet minister phawba leitri habe tare tasengna mak koi gi constitution gi convention na duga magi leiri ba chana kalong matung ina di chief minister na magi cabinet collection si koi gi appoint tawna ba magi advisor governor ga taroga wasak ka dan kho tawda budu koi gi center dagi oina मखोई सी अपॉइंट तौरप याबगी मवोंग दो ओइना मयाम ना ngainaraga su leiba aduga even BJP gi some member kharana su center na haiba tawgani haibagi wapam na chingba phongdok pa leirabnina masagi cabinet collection khanja bagi hak pau leitraba sugumba lengak amagi luchingba sina kamain tawdana manipur da hojik leiriba tajokshin jada bagi matang bu oiro buffer zone gi bu oiro masigumba mayam sigi stringent action lowbanga makadoino action khuding mak asum center dagi ngare ga lakatoribra adu eba taragadi president rule ga ano bulengak siga karamna khenari bano karamna manari bano haibagi wang su layoja kamani be president rule ga di yam khenare president rule khene ji kaino kanda president rule di mana direct paijaba akhoi gi sina mana direct paidaba mana sitau haga tawba khenari ji khangbi ko amadu center na direct paiba akhoi si center na paiba na taba पाइबदी मोइना पाइबा अदुगा पाइरि पोतु अमाइन तौ हादु आदे हाइरप ngaije bai tare ko adu khaki wari ni ima mana bonida ai wakhandi manipur government si akhoi anoba sarkar lai kholi ba sibudi democracy ki tawdia da pathap ne ba ko adom da parliamentary form of government adagi di akhoi sovereignty di unity ga ngang na ba le na ko adugi democratic form of government da budi phab republican form of government ki structure budi taja ba ko aduga magi manung hutna madu oiriba oidabra de khodi am chingnaningai isu oi aduga oiramdaba su yai ko constitution da di aina su toina haijaba 163 sine sarkar semba haije council minister to aid and advise the governor haije council minister chief minister head oirani aduna governor da aid amasu advice tawga leba ngak toine ba ko akoi sina aid and advice tawribra governor mamang da su episode am thengna hidana ko governor na ngam mamang tha chatpa dong tawba sidi council minister na governor sidi only tutorial head constitution head ni madi kan power leti madi mo the discretion ji only mari khak lai mo da atai di chief minister council ministers hai hai taw doi ne man ko aduma ani subada cabinet expansion taw da basi masi ma khoi am nungai ti kumen gre tang mari da ne ba ko mari du tara mari loi gre akoi ne khama tara mari da to ko du man ba to mari di valentine day ge ta bani na ha mari di yaw yaw ri natra ai ta ga su sangman gre 20 gumba gap le bi taw na de ba ko ado sidi sida yaw si constitution hai ja muka hai jage si hai man na si hai ba phai si ha ja na hai ba dagi sai gi khangam da ba ju khange ha na khang ba su amuka na khange aduna thabok action olak na ba ki po ne ba khoina appeal tau de se sai 164 si gi clause number 1 si da kari hai re chief minister shall be appointed by governor hai and other minister shall be appointed by governor on the advice of the chief minister and minister hold the office during the pleasure of governor hai sine yaw si ira lai lo da pot hum yaw re pot amana chief minister to governor hap kane aseng badi mo su legislative party ki meeting ta ga leader to khalu hai bani niyom da budi adubu amaina khale delhi ta ga bot torom tare na da ko bot tor ga khaya bodu khemchana oire ba claim tore saka sem right aduga adudi bukti chummi ba ko mathang gi di atoba minister mayam du di governor de hap kadaba on the advice of the chief minister advice haibani request haibani advice of the council central government haibani advice of the BJP heavyweight haibani me on the advice of chief minister haba chief minister masado chief minister has mi khota orangoni da chief minister ahum lera mari lera moida chief minister is only one katani adugi mi duna office ni wa haje homo sawbogi wanate office of chief minister is only one person ni chief minister is my team khanja doine adu governor the e doini ai masi happy ra sigi jiba singjiba ante sigi mi jing happy ro pi doine man pira kana governor na karim te yet pa yade man o si pira bra hayeng wasak lawr si ko dak dak leba ka de si level law se convention ka dakai te convention hai du di written law later mafam du da gap to fill up tawna ba leibu convention ka ma the unwritten law in practice have convention di aduga written law leiba de supersede written law lo ngam sa khini constitution gi di on advice of the chief minister and ilerame constitution supreme law beleni supreme lex haije greek maronga ha kha hayo mali na ko supreme lex kaije supreme lex ni constitution je ada mangon de karam thi tok ngam ro ada center na haiba tani moina hapak khini leita ga di
chief minister hapuriba council minister hapuridu art idok thuna da do tawe adu nuai tawe ta khoi constitution do khoi na cricket ta kari ai ke mo drink cricket in kari it cricket ka taw do mai na khoi constitution ni ko lo tumja na constitution ni sabmi na leibani na nuai ra ta ba hai ta adu da haije bani da adu taw ga khoi nuai ga da bo do saka do matik mayai le si kanji har ga di constitution ki matung na taw ga di kan do ne na ta ga di kal do ne mi na hai ba command taw sa ta ga kai kan do ri mana si ai gi ni ma changi ba aduna constitution scheme je khoini parga de khoina thengna je badadi Dr. Ambedkar akhoi father Indian constitution masa mangna constitution assembly hairami supreme court su ramesu prasad haini kaino haisa oda haita di state are sovereign in their own jurisdiction state se Manipur Mizoram Nagaland Maharashtra Bihar state never state se magi subject matter da ma se sovereign ni center na khuthing jamba yade yabrum khale emergency 352 laira adu that's the printing ni adu state si magi jurisdiction na ma se sovereign ni kaw ya de si kaw podagi ni akoi da forsa chale ji ana masi ma kaw bi da ba ade ai khamba da khoi MLA gong MLA si ju member of legislative assembly haibani da koilas thabu na te mai thabakti es law semno body du gi member haibani ba ko adun takpodi MLA gi first and foremost law semaga athau rule law ji law du lete ka thai rule du la ka de rule la si law ma sang ni law ade hana ram law du ka la sinaba who violate law matun action lo gani no one cannot take law into their own hand guys lambi bu chat pa yar ni mi thing ya do adu di law highway protection act to khro national highway da extortion tauba si thing ba si robbery ni hai ni bharatiya nai sanate makhada highway robbery ni si adagi di terrorist act na hojik su section 113 da yawra bani highway thing ba terrorist act ni highway thing ba na ti se 113 no bharatiya nai sanate pabiyo essential community chatpada hindrances piraba that also terrorist and high yarobani haibani da the drug darang le organized crime drug ka tawrisi organized crime ni ai di ai humble appeal dadi handa census lak pasida akoi religion ki kari gi sanamai gi thi ni du aduna taba gun census no to biyo yobi mi gudi ki lak pa nang nomai kai le ka hangbi ro yum gi gun census haraga ka no te ko khoina madu ka no to bona te khode nungai je bodu sai si nang yam le sai yam le ti ga khangje ga haibani da akoi ju nagri am le America dadi right to possess the gun weapons magi fundamental right in America ni akoi di right to possess weapon is not fundamental right madi illegal ni arms act 1959 gi makhada arms rule 2016 gi makhada pairam jagadi yaroi duine ba khoi di adu law di leitro adu di illegally pai di su egera su natabra kari egi kai phawam thokro arms act section 25 palaga 26 palaga adu di pande adagi di people mayam the wahali ba highway thing gi khoi terrorist act ni terrorist act to di section 15 of unlawful activity prevention act section 15 define tori terrorist act si panu matam da terrorist organization lak thok thok yai ko sima ai haijaram ge ko law da khusu lejabani na terrorist moisi su togera terrorist organization lak thok thogera that's different thing ni terrorist act ta ga section 15 of unlawful activity prevention act ki makha lak thoi ko lak thok section 30 adu makha da adu book to yare adu section 16 gi matung da punishment ani terrorist act ta ga di mi sibana ba thoga na death penalty adu mi sibana ba thok ta na sahi tare ta gi ta da phadok piba natragana life imprisonment pi when score adu te sati da sidia adu no mata su kaha gaya section 16 of unlawful activity prevention act adu su pan bi jai ko khoin khang da unlawful activity prevention act si terrorist organization lak thokan pani le ko paloi lak thok pu pu lak thok su pa pha be member oi ran phari dan ena ena taw da khasu yawi na ko aduna aina haijeri si aduni rule of law se aduni law du lerambo law du phajana apply tawba adu da ga di law se deterrent effect am sang e law thuga this my berale ni phasi ko taw ni national highway gi problem ji hojik se mairoi sing yam na tare exam tha ba chakada ba aduga sel thungi pimam bi le da ba tare makara chaning bu sin ji hojik yam kana wahang hang ba horok ba akoi su cha rege safe oi rabra aya ba pi rabra kaina adam masdai sida akoi na yeng ba yare se government ju leire aduga hojik se government lai tara ga di sumane athing mo pirek phong na ga harak pasum yam yawe tare tungan ba loop sing buffer zone leire still exists aduga ITLM haina akoi chang bu su yaro habra ching ba mayam sugom mayam su sum yeng ga lai tar ga di akoi government sil leiru bagi atraga na mo ko jing ngai ri bra matam ngai kanda ko gi magi matam nam proper matung nam tadi ja kari highway ko sum lai tar ga di akoi economy gi fibam miyam gi oi ri ba wa bas gi sum helek pa ya bi fibam da lai bi ja sida line ani khak thambiyo sidi kanuni yam samna haraga
law lays uttom changi government is law to enforce to no lay ni government law enforce to kana la to do gi lai la khatra ba lai du la ro su lai je asaga da lay bane ko kayam lam le ju khangde wari bu ko to do si government to enforce to go the law si irrespect to community irrespect to anything law violate to ta law gi matu action lo go da ba highway si bu sat pa ya da di akoi ju hingi bro ai kham we are wrongful confinement bu oira bane ba to ba do ma se hoji ki terrorist sing do adu taina ba di yaroi ko security people lambi chalen ba je government ki thabak ne ba ko si sarkar na police adagi di army mayam asarful mayam laising se I am su Premchand haijage is cannot the SKTV see the very clearly moi lai they cannot act independently moi lai in the aid of civil power ne civil power et to no lai ne akoi si et liber et ta bata di et ai di mating pang lai na tro akoi police tu da akoi DC tu da akoi government du mating pang lai ne akoi no mating pang bam change ba kapsalo asi phau hai bam change akoi adu swai hai dre et tu tawdre mina lepaga akoi gi angang gi da am sentence se ba hangdai na as gentle as mountain no mountain no gentle oi bodu adu gi ta lep tan lei bodu kana di haibani da they should do their duty action to go bani adu wani madu tawsa ga di government should command aduna I khambada unified command ga du taw bodu khunjalu ba chumbra chief minister na okay unified command gi masigi head chi lam du gi state du gi habitare chief minister na adum masi oinaraga lakpani aduga hana gidu lauthokibagi wafam sing legraga su adulti na chief minister lae adu ibetaraga di unified command du mahna oiravra magi power kai lere unified command gi oiba tongan tongan mi fam labra masi fam driba karigino aduga leiriba ani wamdu leiriba thabok sing sigi mayukta akan ba action lakhotba ngamloi dobugi maram kai leibagi haibasi miyam hangnari haibani ojoi bun lachaning basi juki security miyam si in and eight of akogi civil power haidin leiriba security forcing maru ina duga paramilitary forces yorga indian army for yorga habitar yes kuki praja sing thangju daba mayam ama adum leremgani aduga makogi marakta su kudung saban launa bo khona bada tongan ma demand tansal lakanda khana na ba shin masu leremgani adubu tawthorok pa phibam sina haiba kuki haiba wahai chida hena mayamna nuksidana ma masak ama dumak pokhol labra for example itang thodokta kogi security forces ju hariba kusi kugi khulai bai singi misang sangi haibi wafam makosu irang yausali haibi wafam thorakpa ado masi tongan ba 2023 gi megi third gi thoki thorosing su myam leikre habitare aduga chief minister kogi yumnam khemchana law thoki ba kuki sing Imphal lak matamda kaigo makhal amatagi disobedience piroi haribasi yamna phajaba wafam oiraga su karigi damakti atop haidribno adi government to thorak pa thabak sing center oigera state oigera moi to thorak pa thabak sing si akoigi hena mayam si nuksin han bagi mahutta appeasement policy dona urak pai batare amatangda oina sum misang si piraga sum lehan bagi mawong le urak pa sinadi government to iba thabak si mayam si nuksin han bagi mahutta hena tum lathok na bagi mami amoina tara oidra miyam da filter oidra habi wang si sulaiza kamaina yengbi se Premchand hoi honorable chief minister na hoi hariba Imphal manung sida KUKI haitare KUKI na rapada panba piroi khoroi akoi na list logani khoroi ma koi madugi daita purop logani akoi gi moi gi demakta di safety oi na lauthoki do masi government of India gi apambani okay government of India apambani ba KUKI bu safe toba KUKI bu sohandaba KUKI sibu ana ek tahandaba aduga misi mina thohandaba si government of India gi apambane ba madumak ne ba khoi honorable anuwa simchan hairi bidusu maramdi center gi wangmada center gi wakhalon gi wangmada thawak to bangamoi maramdi KUKI bu save to gani hai center na save to ne ba asingbadi hauji ekhoina khalli masi issue hek thoki bada ekhoini aina masi hairiba maramdi ekhoi masi gi me third thoki bada gi ekhoi central forcing ekhoi da Manipur da ekhoi haiba ngamdaba gi thakta security si ekhoi da pusileba thajin masi 80,000 meya sin thajille ekhoina khalli hairiba 80,000 umba central forcing la agati problem si ka hen thoroi ing tap malerani haibagi romda khoi phawe Manipur Parjamya ayamana adubu makhoi la libse sum kuirap akan de khoi kei doge bu KUKI bu kannabagi KUKI bu soktana bagi khakta gi wakhalon degi tharakpa
ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯑꯊꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯅꯥ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯗꯤ 15 lakhꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤꯅ 4 lakhꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ 80,000 ꯃꯨꯛꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯤꯡꯗ 50 lakhꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯥꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯂꯣꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯎꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯃꯥꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯁꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯦ 19ꯁꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ 12 ꯋꯤꯠ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯆꯪꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯀꯩ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯁꯤꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤꯗꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯊꯝꯂꯕꯅꯤ나 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯅꯤꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟ माना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हापगदी कुकी की साइड की प्रॉब्लम सॉल्व तो भी यारनबगी लंबी अमा उबगी दमक त मोन पीबने कोई लौब ताबने बा मदु लौब तागदी हारिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना दिल्ली दे लेदिबा कोई सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंगा लौखिबा स्टेट मक तो मास कुकी ग्रुप ता शू ग्रुप दे लेदिबा अदो सिविल ऑर्गेनाइजेशन जिंग एग्जांपल आईटीएल कुंबा कुटु कुंबा नतवा शू दि याव तो ग्रुप लीडर मियाम तो मोय ऑनरेबल चीफ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना चिया रौरगा मोय कौरगा अथु मतमदा मोय कंपुपी लेरिबा स्वास्थ्यपुर लेरिबा तिंगफान लेरिबा असि पुनमक की अपुनबगी मासु रिस्क तब संगे प्रॉब्लम सि सॉल्व तो सेरगदी अदुगा नागादा हुजि इरेंग बद थोपा कोनसारम थोलिबा लेतान थोलिबा सिगी रिस्क ना लौनी अक्सिसु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नागागी सो पीरे का अदुदी मासु मदु लौफम थोपनेबा मदुगी लिस्ट दो सिविल ना यूएनसी खंगदे एनसम खंगदे एनी फुल हिल्स लेरिबा खंगदे लेरिबा प्रॉब्लम क्रिएट तो भी आबो ऑर्गेनाइजेशन पुनमा अदो मोय फमिनागे प्रॉब्लम सॉल्व तो पीसफुल लेगेदबा अदुमबगी रिस्क लौगदबो मासु लौबो अम चंगेबा मसीगी दायित्व लौनबगी दमक्ता पिरकलबा फाव मोय हुमसिना लौदब तागदी मदु सेंटर ना मुक ब्लेम तौने नोइद पिरेना के नंग लिस्ट लौदे सिमसा म ओइना अरे डिप्यूटी अम के लौदे नंगसु नागाम लौदे डिप्यूटी ओइना के लौदे ना असि ब्लेम से मुक सेंटर ना नखोदे ताइना द्रिङै दा असि स्टेप से लौहन निङेबा असि म लाकपम तमस्ता हाइबा डिप्यूटी सिमसा अनि ने अदुगा हजिकी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिना मसी पुनमक थोलिबो पुनमक से कइनोबो लॉ एंड ऑर्डर फेल होबगिनेबा लॉ एंड ऑर्डर सिबु पायरगा मसी लॉ सि पायरगा फतना कोई मणिपुर से पीस प्रोकेस लॉ मखार पोकदबनी लॉ ना कंट्रोल तोगदबनेबा हारिबा नुंगमै पाइबो इस्नु पाइदबो इस्नु अलो सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग लामबो इस्नु सेपरेट डिमांड तो बो इस्नु अमा यूटी डिमांड तो बो इस्नु फुना बो इस्नु लेतान फुना बो इरेंग दे तोरिबा पुनमक सि लॉ मखार द लॉ मा कंट्रोल तोगदबनेबा लॉ सिबु असुमति फजना चीफ मिनिस्टर
सिंग अनोबो गवर्नमेंट सिना लो सिबो अखोय फजन सिनरगे हारगदी अखोय मदु सोजना पीस पोकपा हाइबदे सोजना लाकनी अदुना मसी लो सिबो थादोरगा मा मागे पाम बचिनबांगी ओना पंगांग गांबदु ओरगदी पीस लाओएबा लो दु मखुद पाए कान खक्केदा मसी प्रॉब्लम सॉल्व तौबनी हाबसे नि सुबर राउंड से थमजेगी तसिंगना लो सी निथि द चना हनबा मदु ngang na chana hanba lo thugai ba kangbu du bu action loba madu mak ngam gadori bra habi wang si mudi le hai tare uja thoba tuan ba thodok sing ko gi 2023 gi me ahum dagi hawraga madu na maram ora kan da hojum makhata na thorak pa ko gi thodok sing si lo gi wang da thok pa oraga su lo gi wang da thok pa lo bu singna ba thodok sing du cherak pi ga da ba madu da chang da mi yeng du government ama oina lengak aman leina changdra haibagi wahang si masu lai machine su ayamba hojik leiriba kogi chatpa yadaba buffer zone ni concept adumak hinga thambra maramdi litang thodok oiro konsa kulgi ogera rengban naga gi bu ogera madu thoiba mayam du da nangna soi nangna chummi haibasi wayin bagi mahutta ani si yasanaraga dum yanaraga loina bagi mahutta mong dai batare yum mai chai ni nong mai kamnari bani mi shok bu khon ba yauri bani madu mayam du bu hekta sidi khara dum ya sanaraga lushin na bagi bhap to na chakhi bani na akoina lo chana hansi logi sina bu sing du cherak pi si haiji kadai fa du oithok tori bano masma shom chat laga di hojik lai film se dumak lai oidra hai bagi wahang si sulai hai tare ja kamai imbe Premchand taseng budi akoina real peace मैम पाब तसें तंगू लेताब अखोगी फिबम पुरप है अखोई जस्टिस यादना पुरपदी सुहा होते जस्टिस यादना पुरप पोर होतागदी मधु कंप्रोमाइज तौब नत्रगा नेगोशिएट तौब चलेबको नेगोशिएटेड सेटलमेंट नेगोशिएटेड सेटलमेंट से दुदी पेन पेनब अदुम लानी अदुगा तसेंना अखोइना पाबिबा एब्सोल्यूट पीस से रिस्टोर तौसे हाई तारगदी जस्टिस डिलीवर तौबगी पार्ट अमा याउदब सुंगा यादे मांग थारगा जस्टिस सिना मांग थारगा मनिंग द पीस ने इनर कदौने हाजरिबा अदा मदुगी प्रोसेस सी होजि फौबगी होइना इंडिया गवर्नमेंट की साइड की देयर इज नो सिंसियर अटेम्प्ट होजि बुद काइम तो उदे होजि इंडिया गवर्नमेंट होजि तौनब लांगना रहिसि कइनो हाय कांदा मणिपुर दा अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट अमा रिइंस्टॉल तौरैसि मखोइना तौरिसि इट्स one stone kill two bird ne amana kaino amana moigi 2027 gi election gi preparation tongna na bukhana bada BJP ruled constituencies me amse masi reactivate tongna na ba moigi legislators me amse MLA me amse mathau hapna na ba mapangan hapna na ba aduge kendra da election gi work to hongna na ba gi Tanjama lohore. At the behest of Myanmar popular government install to have say she deliver to Saraga. Myanmar popular government install to Harry City Ekogi democratic citizen Namagi right to Madlaga Indiana Thambadudi despite having a elected representatives alive. I think elected representative hingna completely dissolved to election to process of there's a different case. Adunatana suspension da sum thamaga Sahi ama hena sum sangdaral targadi it violates our democratic right haibagi damta install to na koi demand to re aduna adugi do deliver to busu dum tare somna kadana moigi election gi damta MLA sing da mathau hapusu tare adu su kana gre amada mun kari no ha gi sidege hena moina kanari di kaino ha kanda hojiti law and order haibasi it's a state subject now mamang da PR lachinge gi mamang da jiri bamgi jakura gi thodok thokuma tamda madugi case to Parliament the Supreme Court Parliament the Union Home Minister na kai hai jiri bamgi thodok se it happens within the territory of the state of Manipur aduga law and order is a state subject masida ko center na kaim tawniya lete state na tawdabani hairaga ma na thokri ne adamai tawduna hojik su mu law and order si hojik highway hangba oiro then si hanjan na boiro kanglu masem gi tawriba poli mayam se masi state subject ne haira ne law and order is state matter ne don state na tawjagadabni akoi di we can only assist them we can only cooperate moi nanto ki do re ba adu masi nanto hanba amadi nanto handa ba haibse ngasi mak akoi gi leriba incumbent akoi gi ruling dispensation hoji nong na semai ba leadership ki makha da lai ba government ja sigi capacity amadi sigi magi will da lai
मोगी गुडविल द ले अन मोइना मसी सेंटर यावदना अखोई थोपो तौंगमनी हायरगदी तौबिरो येंग तारे को ngमोइदबो रगदी तसिंगना इरांग सिलोशन होनबद सेंटर की मागी रोल अमा याम चाउना यावगिबसिना सेंटर सु यावदे यारो हाबसे मोइना मसी पुसलगा यावनगदोने नदना सेंटर नानथो गितारगदी अखोई मणिपुर थोइबा क्राइसिस सिगी मागी नेरेटिव और मसीगी वाहन थोकसे पूरा उन तेनेबम नुंग चखरगा अचुंबसे मु अचुंबसे नम्बग लेहौरने अचुंबसे फॉरबिट तौथोखरने मियाम अदना अदुगी अचुंबदो फॉरबिट तौथोकी तारगदी जस्टिस डिलीवर तौदे ngमरो है बिकॉज़ नहांगना अचुंब पोतु नमजल थमरगा अराम पोरम द युफम होरगा सुमनंगना डील नेगोशिएट तौलेरका दी इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एब्सोल्यूट पीस अदना अदुगी पोतु हुजी इंडिया गवर्नमेंट हानदगी सु मणिपुर दा ethnicity द बेस तौरगा weaponized तौरे ethnicity से weaponized तौरे weaponized तौरगा हेक्ता अमगा head on मसागी confrontation तौना हनग्रे अदु तौना हनग्रे कांदा ethnicity weaponized तौबगी consequences और मदुगी collateral damages में अममा एकोइना मुझे पूथांगम दन लेरिंगे सिदा ethnicity द बेस तौरगा अदुगी कहता अदुगी crisis तो अदु resolve तौना बनी हायरगा ethnicity की मिंगदा अमुक alternative arrangement nama tawraga negotiation ethnicity the base tawraga negotiation tawraga peace purakani haiji this is very dangerous sidi peace purakani in haijan daraga lanje amukong gi haijala ke haibane akho mase amukong tawno haibane ko aduna masigi tawrebe intention se masi india government gi side gi sincere oida porama yari basi state na masi uba masi khangba masi khangna मोगी ओइबा फजना सेंटर से ऑन बोर्ड चिंजल लगे यावन दे यादबा पोट अम लई हाबसे हजि लैदिबा स्टेट गवर्नमेंट ने खंबी गदबने अदना सेंटर ना ngasi फोबदा कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज में हमसे एनी मणिपुर थोइबा ऑल फॉर्म्स ऑफ ngसागी इथनोसेंट्रिक अखोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ओरो देन डिवीजन ओरो तरिसे सिदैसदा इथनिसिटी द बेस तोरगा ग्रुप सिंगसी कंपार्टमेंटलाइज तोरगा तोंगान नेगोशिएशन तवे why didn't they ever attempt to bring everyone on a round table? Nasi bauda attempt to yaw rabo, penjan thengna rabo. Have you ever witnessed? Center na phajana sillaga transparent hoina, accountable hoina, Manipur da khunda minari ba kamlo furu mayam sigi representative, legitimate ba representative mayam mandated group mayam sigi pukalaga punna phamaga mapi mapa moina chumaranda yumpham oiraga टेबल दु दम जस्टिस थीब द फंगदुनी टेबल दु दम नंगर कांदा अदुगु बगी अटेम्प्ट म तौगिबा थिंगनरब्रा तौरोयबा कैनोदा अदु तौसलु तारगदी मखोगी मनुंग दांदा करेन मोइना पुरिबा मोगी डिस्क्रीट एजेंडा ऑफ प्रॉफिट्स तो अदु दिमु फेरोयरने अदु देयर इज ऑलवेज अ गेम बीइंग प्लेड सिगी पोछि अखोगी लाइबा इनकमेंट कोगी स्टेट गवर्नमेंट ना मदु कराय फोबा परस्यू तौरगा मियाम की दमकता अचुंबा वायन द युमफम ओइरगा शांति पुरननबा मरा लेबसिंग द चेरा पिबा अमदि मथौ ताबा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौननबा अमदि कंट्रोल तौननबा रूल ऑफ लॉ एनफोर्स तौरगा अतोपा शेडो पावर मयाम से थोलप ngमदनबा मदुगी थबकतो पाखननबगी पोसी स्टेट ना कदाय फोबु ngमदुरी हाबसे दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज मसिगी चैलेंज से मसि अखोगी लेरिबा स्टेट गवर्नमेंट सिदेजना माय मथक तागनी हेन माय थमसे ओके मणिपुर की लेरिबा लेंगाक्सी इंडिया गवर्नमेंट की मकोगी मोटिव मकोगी नुंग द खल्लिबो वाखल नुंग द चेलिबो इचेलदु उबो ngमबरा मदु उदना ब्लाइंडली थबक तौबो यारोइदबो तंका क्यामसु लैगनी मदुदगी सेक्शन ना खोगी लैबिर कांदा करम थौरांग सिंग सेंटर गलोइना पखत पे याय सेंटर ना नानथोकपो सारगा लैखिबो मतम दा कोइना कै तौबो याय हाइबने चिंगबो सिंगसि स्टेट लेंगाकना निंथिना तंगाई फदना खंगनदबो अदबो पॉइंट क्या अमा लई हेबसि काउदना थबक तौबो फगने वफम सुनी जप्रेमानदा रोइबसि जब मरुइना अखोई हौजिक लैरिबा फिबम मसिदा हाइबा तारे आई हौजिक पंजखिबा अखोईगी लो सी लो लै नखोई दु तौबो यादि हाइबसिगी महुत ओइना मसिगी महुत्ता मतम खरा लैरगा अदु माइ फजगिनी हाइबगी वखलनोम दो ओइना चटपा दंगो तौबा चीफ मिनिस्टर सुंगाई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुंगाई अदुगा अतोप मसखिबा मिनिस्टर सिंग सुंगाई नखोई नेशनल हाईवे सी मसी फ्री मूवमेंट ओहेलो मसिदा कोई अयप पीरक्पसिंग चेराक पीगनी लोगी मतुंग एक्शन लौगनी नाम तहाइदी अदुगा करिगुम सुमाइन तौरगदी सुमाइ अदुगी महुत्ता अखोगी तपना हाइबा तारे सुम अंगांग द थीमबगी मवोंगदा
particular community amana sum themaga leiragadi maduna kadai fawbada tung koina chakadoribano sum status quo gi mawongda lengba yadabida sum khara thema khara lenghan gi haibagi mawongda sum leiragadi aikoina thajariba lo matamagi matung soyamaki lo gi kogi thongda sojanamaki dandi pirakani asuma porkani haibasi kadai fawba oithokadoribano haibi wahang silayaja aloi poina kamai thambi si khuding maksi all depend on state government center ki kai morality ko morality de mai proxy war toba du mayam di mi tohum to mathok tojari ne mado ko thugai bam change ba ko adu ni constitution du par thugai ga dong ne ba ko na thugai dre ba ko adum center na torok pa lang bo hairo phatabo hairo phoba adu da khoi si tawra ga adu yoksel ga leiru re ba ko aina khamba da politics si tawda bi dosa ne ba si politics tawda ba ni adu hoji ki du su justice se pina ba politics tawda ba ne si di कोई कोर्ट लाक्तोनी एवरीथिंग विल कम टू द सेशन कोर्ट लाक्तोनी वारी बोबो अन सिगी पोस्ट लाक्पनिना खोइना स्टेट गवर्नमेंट सम स्ट्रांग रूम चंगी कइनो कांदा सजी कॉन्स्टिट्यूशन फाक्ते आरो फाक्पाइ दि सुम आइबुदि फाक्ता सुयारे सगी 7 शेड्यूल की लिस्ट नंबर 2 नंबर 1 द लेदुसी पब्लिक ऑर्डर लेदुने मथन पुलिस हाइने सिनी पुलगनि लॉ एंड ऑर्डर हाइसे अदना पब्लिक ऑर्डर का पुलिस का दु स्टेट की मकुत लेबनि मदु सेंटर सुवाइ पाइबे यादे को अखोइ खंगदबनिना सेंटर न पाइ पाइब सुवाइ अदीमी पाइब होजिकी वायर नेकेड वायर दुबु वायर काइब द प्रिसेटब वायर दो अदु खुना पाइब यादि मिस बाइ चिदु नत्रो सुवाइ पाइब यादे बसिदि अखोइ द खंगदबनिना सेंटर न पाइब सुवाइ यादे एनी ग्राउंड पाइब यादरे स्टेट की फंक्शन स्टेट न तौदोबो अदु तौबो हैत्रगदि सरकार लेबि आठ थोक्तेबको अदु दि फक तारानी अदु योका तारानी अदगिदि काइमत तौबो ngamaroibको स्टेट न यामना पावरफुल ओइतारे Constitution to the Quay provision yaw that's different thing, different division. Lady put to the present sino. Public order is my police is in should be my command. Hiram Sangam Minister na, Home Minister na. Not Tragadi no nothing is under my command. I do the Kaidoni Sakale Rogi. Sakadu Legaden Kambada, City live in Kakashulude, Manipuri say home parkadore. This is a matter of days neighbor call. Other than Aina Kambada, Quay, Hoji Chief Minister Timsi. Moji paksang sang mana tre, moji aten ba ministership oidui ne boko, ait man kuma kai oidui ne tau tau ga di, tau bunga me, si mara tau idin ko, si mana hai kani kana gomna, tau bunga me uddi ni do, one day chief minister ne ba si ba di round oidi du ba, amin kapu do oidi ba, adu oida su mai du si mane, tau ko su tau ga hai ka di khara tau lo di lai dana, lo ano ba semba hai raga na, they are the legislature ni assembly kau, assembly kau ya droja, assembly kau cabinet expansion tau assembly session kaura nainaro masi hauji leibun law tackle to bangam dre khodi law se thage habani adu law no se masi makoka de mumbai gini Maharashtra Control Organized Crime Act 1999 ata Gujarat ki model semo si assembly ko center se manate ko adu gadi khodi law si akhoi sathaba ya ba yaudri Gujarat di Gujarat Control of mahaidu kari Organized Crime and Terrorism 2015 Same other middle law, the terrorism ga, terrorist eka, organized crime, what in drug darang weapon ga sangaiba, the foreign machinery sangaiba, the cross border terrorism, all are organized crime. Adu the law mas same gadi, law do na satabayadro. Akoi di law is centric law actor, akoi will lose late akoi di. Koi am sponsor ba kanguni. Sponsor by the Swan bag masa sumartaba. Akoi di Mongolia future ni, sahi listening ni plus, listening home plus, akoi governance layer me, legacy layer meaning to parliament. Edi masa de patmanga chung adugi masa phab na tab law gi matang sida law sembagi matang da law application matang da law enforcement matang da aku jam so level adagi tholi ba dosa ang tane yam tholakini sidi yam de da sidi sati jati yam tholakini kaino ka da karam law khon apply to yai tawdre law du tawdre me negotiation da law thugai bu negotiate de pharak ta adu din court le ta su yare khaleraga court chala roi FIR ta police le ta edudi am chakhol tuni Sheikh Mujibur Rahman na Hiram Maduni, Bangladesh ki father of Bangladesh to Adum Oidre and Oig Bangladesh Pakle Adu Duna Hirami Gandhian Kanu Kayoji Ramadia Police crime to later the police at Yare and police Matuta the Hagel in Adu Samana police layer can negotiate oh mi Hakrava La Kanalasi Adu the Yar happening down. Hinoras crime to load and issue compoundable, non-compoundable offense. Macha Masado non-compoundable the na oyare. At also mi hatpa, mi mahanba, lambi tingba, adu di hinoras crime ni terrorist ni adu di Supreme Court la di hang till the hang till the capital punishment. She the Toria Hatline as Amin Kasabdo.
no room for reformation reform tawna leitre aduna only thing is that only judgment je only award pi mo only award is hang till death the column pen thi de ko na bok adu ne ba terrorist di column thi de ga lo selo hai ne ba amai tawduna khoi sarkar na action log da ba se masi hayeng yam taxi solakini khalaga tawrom madi ko har kani matam du tawrom madi ko tawbo ngam bagi pangan bu lai ro kaino bu na ko terrorist sai terrorist sasal latran ko cancer ki time si di and one day very dangerous situation cancer ki third stage fourth stage kharanga na hairam madi ko do adon hujik so khoi haijeri SKTV kuthang da lairibu law sing sinabiu ngamdaga na assembly ko ka law makoka ge type ta semaga taktharo aduna tana justice pina bagi longest arm of law du sinaga tahudra dina farak double farak triple farak okay law kya amaleri and kya amaleri du madubu ningthina implement toba chana hanba duni set lenga ki mathau si aduna state lenga na ma ki tawdaba mathau sing adu masak khangna thabak tawraba matamda hairiba leiriba issue sing asi tamma tamma lo shilangna bagi lambi lakani haibani khanari saunari tongan ba demand kya tawri haidana thok po thodo khudingmak ya sanaraga loiba yabagi mami si miyam som tahanba taragadi lo leite haibagi wakhal londa miyam na tawring toningba tawrakpa amadi hojiksu tawbugi mami si taribani haiba tare khulai paiba sing adom phongna nongmai kapa kana su kaimta haidaba yum mai thaganarakpa kana su kari haidaba adubu thigatli enare sinagre adu sinagre haraga sum laikiba madugi phol na sunak laktaba asomai sum tawba taragadi tungda lo da thadaraktabadagi miyam gi heba chawba ihoma kogi wakok langi mongda lawi haningai su laite adumakpu tanu laita ba hanjana ba honariba lengang na masigum kya si yenga kanda center gi participation se kadai bok yai makoi kadai hobo khon konjan ba yai state kina kadai fok lai manipur su kai dana ba lai riba logi wangmo de riba mioi sing logi against le mioi sing asisu karam na dil to goda ge habru su ning thin na kup na khanara kanda amatta oiba manipur gi adugumba lingjel ama adugumba khut ama yamna tangai fadi haba fam si thamjara kanda ngasi gunadi the manipur files romasi matanga solution jarage si tharmose pen homona saruk yabi bagi da mathara phongok chari masini ngasi gi the manipur files romasi tharmsi karam to bibagi habi do khari feedback pibiro ngasi gunadi kai mai thingni jari khum jari